दिनै रबिबारखालि दहाय फुंनि समाव चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगाव बेंटल लामा सेराव बेरफ्रुग्रा बेसाद एबा बमा मोननायनि सन्देह थानाय खौरांखौ नोंथांमोनहा थारैनो खोनादोंमोन जानो हागौ। नाथाय माखासे घन्टा समफोरनि उनाव बे जाथाया रोखा जायोदि जाय बेसादखौ बेरफ्रुग्रा एबा बमा होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन बेयो बेरफ्रुग्रा बेसाद एबा बमा नङा। बबेखानि बे जाथाया ओनसोल नाङै मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन सुबुंफोरनि गोसोआव, जायनि थाखाय चिरां पुलिसआ जाथायखौ गोरलै लायाजासे गुवाहाटीनिफ्राय बमा जोदोबहोग्रा हानजा लिंहरनानै नायबिजिरहोनायबो जादोंमोन। बमा जोदोबहोग्रा हानजाया सफैनायनि उनाव सन्देह गोनां बे बेसादखौ चिरां पुलिस रिजार्भ फोथाराव लानानै थांदों आरो बे सन्देह गोनां बेसादखौ नायबिजिरनाय जादों। नाथाय जोबथा बुब्लियाव हा सोनाय प्लास्टिकखौसो मोननो हायो। अदेबानि बे खामानिखौ सोरबा दुथाङा खेलायनाय महरै गोसो जानानै मावनायनि सन्देह खालामदों चिरां पुलिसआ आरो बे खामानि मावग्राफोरनि हेंथायै संदाननायनि गोख्रों राहा लानो चिरां पुलिसआ थियारि। এতিয়া আমাৰ বম্ব ডিছপ'জেল স্কোৱাড আহি পাইছে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা। তেওঁ ভালকৈ অনুসন্ধান কৰিছে, কৰি পেলাই তেওঁ জনাইছে যে ইয়াত একো এক্সপ্ল'জিভ বস্তু নাছিল। এইটো কোনোবা ফ'ক্স কিবা প্ৰেংক প্লে' কৰিছে। ইয়াত পেকেট খোলাৰ পিছত আমি চাইছোঁ যে ইয়াত মিট্টি যোনটো মাড হয় এনেকুৱা কিবা বস্তু আছিলে, এক্সপ্ল'জিভ নাছিল তাত। এইটো আপোনালোকে এইটো ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধী যিগৰাকী এনেকুৱা কাম কৰিব কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা? সেইটো এতিয়া আমি ডিপ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম। যোনটো এইটো মিছচিফ কৰিছে তেওঁক শাস্তিটো দিবই লাগিব। 5 ঘণ্টা লছ কৰিছে, 5 ঘণ্টা লছ সকলোৰে। তথাপিও বস্তুটো চেঞ্চিটিভ আছিলে, জিলা প্ৰশাসনটোৱে তাত ব্যস্ত কৰি থৈ দিছে। ঠিকে আছে। এইটো আচলতে এক প্ৰকাৰ আতংক সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে কৰা বুলি ভাবে নেকি? হয়, সেইটোৱে হৈছে। কোনোবা এটা প্ৰেংক কৰিছে ফৰ ক্ৰিয়েটিং চেনচেশ্যন। এইটো আমি ভালকৈ চাই আছোঁ আৰু যোনটো আছিলে, যোন মানুহ আছিলে সেইটো আমি নেপ কৰিম।